पाउसेद युमफम ओइब मरोइब पाउ खरा अपडेट तौजरी सिंगददी लेन लो चनदे वन नेशन वन इंडिया हाइबगुमना वन मणिपुर ओइगदबनि आइना लाउदुना थबक वांगथोकपा हौख्रे आइना लेंगाक पारिबो लुसिंगबसिंगना हाइरे पांडम मसिगी मखादा जम्मू एंड कश्मीर द कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 370 की मखादा बिरंबा स्पेशल स्टेटस लाउथुक्तना यूनियन टेरिटोरी ओइना अरि थोकना खाइदोखिबदो अगस्त 2015 दने मणिपुर स्टेट असिसु यामना थेंगना स्टेटुड फंखिबनि अदुबो स्टेटुड बिननबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजरकपा अपुनबगी सक्तम सिंगजेब थाबदुना कॉन्स्टिट्यूशन नंगकलौ पिदुना तोंगन तोंगन उहलिबा मसक असि लेहंदनबा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल अदुदी सेबदोक लमदफना ngaklu अदुगी खुदोंग चाबलौनरे हाउजिंग फाउबो चिंगी लमदा लेन लो चनद्रे मसिना तंपाक्ता लेरबा स्टेट असेगे यलोंग म्यामतना चिंगदा मसागी लम ओइना लेबा यानरे मसिना पाक चौख्रबा चिंगी लम मसे मियोय खरखा के अनिंगबा अपामबा मतुंगी तंबापु सादुना लेबना हेनगतफम थोक्तबा मिसिंगदगी हेना लेरंबकी वाथोक मायोनरेबसने रिजर्व फॉरेस्ट ने आइना लेरिबा असिसु चेद ओइना लेबदुना तौरे रिजर्व फॉरेस्ट ने आइना लेरिबा मफम फावबो कॉप्शनदला लैसिल लगा मखोगी मपा मपुगी लमनी आइना यामना कोमना क्लेम तौबद नतना दिल्ली द सतुना लैंगा किलो सिंगबसिंगदा मेमोरेंडम पीदुना लॉबी फावबो तौबगी पाउ तानरिबसने चाही हुमबुद्रा हेना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लैंगा चाइंगाक पीदुना खुदोंग चाबा मया ममा लौब खक्ता नतना रिफ्यूजी फावबो येलौमी ओंथोक्तना खुदोंग चाबसिंग फंगहलिबसे कयाम कुइना चन्नदुना लेहनखिगदौरिबनो मणिपुर अमतने हाबसी चिंदबुदी लोइना हाइनै अदुबो तंपाके मनुंग चनबा डिस्ट्रिक्ट बाउंडरी वांगमा हेक लानखिबगा कोलाउ अमहुक थोरगिबसने मसिना ताकलिबदि एडमिनिस्ट्रेशन असि मियामगे मफमदे योहनबा ngamdri आइबने मणिपुर की अपुनबा टेरिटोरियल बाउंडरी काइबो यारोय हाना लाउरिबसने जम्मू एंड कश्मीर दगी आर्टिकल 370 लाउथोखिबगुमना मणिपुर की अपुनबा सक्तम कहंदनबा आसानफम येंगद मणिपुर द सिंगचेप थारिबा आर्टिकल असि लाउथोक नाना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेबदोक्लबदता वन नेशन नत्रगन वन मणिपुर ओइरकदौरिबने डेमोक्रेसी थाजबदिना डेमोक्रेसी की प्रोसेस सथदुना मपांगल कंखदसे कॉन्स्टिट्यूशन सेमदोकहनसे मखा तरकपा अतोपा पाउ अमदना आंगांग फाबदा सेनबा मियोइसिंग मदिक चाबा चेराक पिगदबने हौकिबा जून 2012 दा थोकिबा सही तरागा मथोय खक्ता ngairiबिना पिमचा अमबो TVVL कंपनी दा थबक तौबा मपालमदगी लाकपा मितो मियानचा अमना on duty MSPCL थाबा अंगबा मसुगी बोलेरो अमदा आपसिनदना और नैखिबा थोंग अदुबा महिरोय लुप तरुक एमसु MSF एम्स देसाम अमदि सुकना थौदोक असिदा मपुंगैना हाथेंगना चेनरिबा रुपेश कुमार चाही कुनमंगा सुरबा मियोय असि अथोबदा चार्जशीट थांगतुना चपचाबा चेराक पिगदबने थौदोक असिदा चेनरिबा सिंबो फागतुना मखोयबु चेराक पिगदबने आइरे महिरोय लुप तरुकना थौदोक असिदा चेनरिबा मियोय सिंग असि चपचाबा वेल चतुना अहकपा चेराक पिद्रि फावबा मखाताना महिरोय लुप तरुकना खोंजंग चंगचिनदबा सेम सारागा लेरे लोइना नागारांग नागामपालदगी आंगां नुपि मचा अमा मांखिबा असिगा मरि लेना थौदोक असिदा चेनरिबा मियोय सिंग फागतुना अथुबदा चेराक पिगदबने मपालमदगी लाक्लिबा मितोपसिंग असि निंगथिना वेरिफिकेशन तौगदबने मणिपुरी नुपिसिंगबो हंथना येंगबा यारोय आंगां लालोनबगी वखल खुदक थादोकदबने नुपि आंगांसिंबो सानापुकुन खनबा यारोय ओक्तबा लमचत नाइदबा मितोपसिंग मणिपुरदा लेबा यारोय आंगां लालोनबा कांगपु चेराक पियु हाइबा प्लेकार्डसिंग पाइदुंगासे क्वा काइथेल तोकसोम ब्लेकाइदा माइरोय कुंथ्रा रोमना छरु यादुना चथगे मरागसिदा सही तराग हमदोयगी नुपि मचा अमा किडनैप तौरुबसिंग फागतख्रे हौखिबा जून की चचत कुलुमदोयगी नुंगथिलगी पुंग अहुमरोम ताबदा नागामफल कंजाबी लेरक्तगे सही तराग हमदोयरोम तमंगारिबि नुपि मचा अमा किडनैप तौरुबदा चेनबनि हाइबा मियोइसिंग ngasi इम्फाल वेस्ट पुलिस ना फागत पंगमख्रे पावसिदा हाइ थौदोक असिदा चेनबनि हाइबा नुपि अमंगासे अयु पुंग मरिरोम ताबदा पुलिस ना फागत पंगमखे फारबा नुपि अदुदे खोइसनाम रेबिका सही तराग मपन लुगर ममंग लेकाइदगिने आइरे मांगासे अयु मयुमदगी फागत पंगमखिबने थौदोक अदु सिनबनि आइबा रजिस्ट्रेशन नंबर याउदबा TBS जुपिटर स्कूटर अमसो रेकॉर्ड तौबा ngamle किडनैप तौरुबा नुपि मचा अदु कोन्थौजम ममंग लेकाइदा लेबा जुम अमदगी कनबा ngamखिबने नुपि मचा अदुबा थमलमलिबा जुम्बुसु पुलिसना फागतख्रे फागलबा जुम्बु अदुगी ममिंग जगदीश हाइसनाम सही कुनगा मपन अमदि सुमित्रा हाइसनाम सही कुन सुराबिनी हाइरे मातुंग तरकबा अयोकी पुंग निपान मखाइरुम ताबदा थौदोक असिदा सेनै हाइबा मियोय अमकसु फागतबा ngamखे फागलबा मियोय अदुदि सलाम ममंग लेकाइदगी सौबम टाइल्सना देवी सही तरागा मपन सुराबिनी हाइरे मखोइना सिनरब मोबाइल हैंडसेट जाउना राइस्कु तौरुबा नुपि मचा अदुगा लोइनना मखातना वहंग पहंग तौनबगिदमक लौहटख्रे किडनैप तौरुबा नुपि मचा अदु रिम्स की फोरेंसिक डॉक्टर एग्जामिन तौदम पुथोखि हाइरे
Pagalaba miyoising adu CGM Imphal West ki mamang do puthok matong numit mangani ki police custody remand lawthaduna thodok asigi matang da marik chumba pauching khangdokna pathabak chathakre aire Sheikh Nurul Hasan na oxygen jauna hidak langthak yan thokre COVID second wave ki waraba matam asida NPP Manipur State ki Organization General Secretary su oina su Lairiba Kedrigao Kendra ki intending candidate Sheikh Nurul Hasan Elias Sanayai amade Sheikh Borders na Kedrigao Kendra ki khungung kuntra polling ni fuga mawa da Lairiba chakhum lising taraga mangaromda Face gun thoktura cheng alu hawai thum amadi athai chana thakna polam sing yan thokre Tengbang polam sing yan thokpagi thorum asi tha asi ki mari dagi tangkak naina satharagi bane masiga loinana action mission Kedrigao ki makha da COVID-19 na baram oiraga awaba saitheng mayuk na riba pasen sing da medical team thaduna lemna layeng biba oxygen cylinder oxygen concentrator amasung mathau taba hidak langthak silemna pibagi thabak sing amade COVID care center sing da su mateng pangkhe masida thawai haksang yauna mateng pangkhiba local club mera paibi volunteer sing polling committee ki member sing steer committee amri me khodimak Sheikh Nurul Hasan abade Sheikh Borders na thagat papang dorakle ising pangalasi mission gi makhada ising ki awaba mafamta water tanker thaduna ising pibagi thabak susa thake makhata na Kedrigao Kendra gi manung chana leiriba COVID-19 ki satheng phangduna home isolation toriba COVID care center singda leiriba quarantine center singda leiriba containment zone gi manung da leiriba singi damak ana laingi doctor sing mathau tarakpada amadi hidak langthak ki mathau tarapasu amadi tengbang polam sing asi yan thokpada chithanan thaba yawrabasu phone number 9716016516 da phawirago masigi damak medical team hidak langthak ising chana thangna basing makhata na mateng tawna horagani aire Manipur da MIS-C case amagasu thengnare COVID-19 ga naknaruba angang sing natragana leina asina naramba angang sing da hena maru oina thengnaba makhal gi leina multi system inflammatory syndrome in children MIS-C gi leina Manipur da su anirak subo oina sagol banda leiba Mothers Care Children Hostel and Research Center da thengnaba mapung phana phan bangam khare aire Hostel asigi serula mana hai sahi nipan suraba angang amanumit mangani lehauga loidana khong ham thaba amadimit chinbal laingang sin no hostel asida pukhalakhi angang asi MIS-C warambani hana singna badage test obada leina asi waramkhe hek bukhalakpada hidak matik chana thakhe pungkun mari gi matungda fagalakhe angang asing anna layeng hobuna kan bangam khibane namit mangani matik chana layeng loba matungda discharge tawkhe MIS-C asi kiringai oiba akhana hauji pandemic matam asida thengnaba makhal ki lainane mama mapa oibasing kibiganu nganda laina asibu khangdok tuna layeng haurapadi phawangame mama mapa sin karigumba makhoi gi anga ado lehau ko loire diarrhea toba amade mid sinbal lai ngangsilakpa khanau do pomthok panatragan satak pathengna rabade doctor ka tana biyo loina na sayol ani dagi taruk phawgi mamang da COVID-19 nakhebo orabade maduna hena chingnaningai oi MIS-C laina asi test tawdabana maram oraga COVID-19 habadi khangkidaba layong uthokidaba angang singna narakpasu yai hauji COVID-19 positive case hengalakliba asida angang singsu yawribane marmaduna laina asi sayol khara asida hena narakpasu yai marmaduna sahin thawang loina nganna khangtuk naba khonaba asina khwaidi ki hena phaba oigani hane sopong dorakle Nagalamorom da record oida pung kunmari asida mioi lising mari suk number form da discharge tawgre sangwa marfu manga pos da boike nipat laikide Haukiba pung kunmari asida mioi lising mari sangwa marfu ga taret COVID-19 test tawda mioi sangwa marfu ga manga nauna COVID-19 pos da boire Haukiba pung kunmari asida record oida mioi lising mari suk number form da discharge tawgre Health Department ki fangba report ki batung ina haukiba pung kunmari asida COVID-19 laichana maram oidura mioi nipat laikide mioi chahung kuntrana home isolation dagi amadi mioi lising ahum satre yakai doina atai hostel sing dagi discharge tawkhe nauna positive oirakla basing asi tharaga apunba confirm case lising ahum puga taruk satre yakai ga taruk sukhre aroi bita content sing asi ke maru oiba pau khara asi ba pau dam jariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri bupnamak pathaga chari channel asina tumta kanarbadi subscribe tawbi dribasna subscribe tawbi mulena like and share tawsu ka bi group namak po amuka na thaga chari